Hello friends, viewers hozo si nabonon chibay. Video kahin si masatna COVID vaccine safe hinam tithu kasayna anave hozo si chunga ki pathu kahin sayin hiji kahin sim lona zi penta acho hile tulai thuthang thulam leng adi lo atambe se zi achu kenzong khet kham khama thuthang ho adi lo ho he thim theina dewa kahin si mahin mi tamta inei na vet pi zalun ka ki pa in hiji video na hin vet na wa ko na thudo na hin nei ho seilawa phamoni a umzin tunin hiji thu te ni hi ana save heten tunya i topic diu cho hile a khatna COVID vaccine ki kap ho zombie ki soding anina COVID vaccine a hin microchip tracking device a umin vaccine ki kap na ma ha hin magnet a be thei hiji thu te ni hi azau ham ata ham ti hi anaveu heten amasa penin COVID vaccine ki kap ho zombie ki soding ti hi anaseu hetin hiji thu hi WhatsApp le social media dunga tamta ho viral anachi ta in hiji thu hi ata ham azau ham ti news media lin ho akonin zong anaveu heten amasa penin US today ten EPSA vam ti le hiji COVID vaccine zombie ki so hi adi laudan te ho anupong do ovin hiti hin anazi ovin COVID-19 vaccine won't cause zombie apocalypse tivin hichu COVID-19 vaccine hin zombie simdo ponte atiu ahin chole vanui le sit media min thangma ma Reuters kititen zong epi aseivam itia hele a vaccine did not turn characters in the movie I Am Legend into zombies hichu ei pawa iledinga hiya hele I Am Legend kiti movies khara umin hichu zombie movie in hichi movie ata bang kho hi po in vaccine hin zombie ni kisu sa ponte atiwin chule India news min thangma ma India today 10 EPSA vam itia hele don't fall for this morph CNN visual claiming COVID vaccines turns people into zombies ei pawa ilia hele hichi CNN photo edited COVID vaccine in mihim ho zombie ekisu sa hi anata sen hi ovin atiwen hi hitabang hin news media lin ho in hichi zombie thu adi ilaudan te ho hi ahe zi ovin hil chin na apisu kevin ama hon aseyo che pi ham tile hichi thu hi ta ahipon zo ahi anata asan hi ovin atiin hizing ta zong le tu nin hi chi thu hi itidana viral hong chi thei ham iti hong ki pat ham ti new cha anaveu hetin hi chi thu hi Facebook screenshot ka zo television kiti ho in December tarik som lagi kumsang ni le som ni chu ahin post so hi in CNN logo mangcha kisim thu lim khana ko na hong ki panahin hichilim chu evena hele hospital sunga lup no ho le mancha ho chunga thisan mun tam ta nat akimoin anu ya chun thu cheng hiti hin akizin breaking news hospitals on lockdown as first COVID vaccine patient starts eating other patients hichu ei pawa saying in COVID patient ho khatle khat akini tu zi uvin hospital aki lockdown tai tina hin indirectly saying chu patient ho to zombie ki su ta ve tina ahin hichi thu hi hichi photo hi phati a khol na nei wa hi le hichi photo hi COVID masanga US Philadelphia gama mai thela kisukha ho khat ki zanna lim zo an hi hitabang hin March tarik somthum la khat kumsang ni le som ni la khat jong chun Abdul Ali Muhammad kitipa hin Facebook video khat ana posin aman hiti hin ana sayin the human body is turned into a viral making factory that attacks itself ultimately giving rise to a generation of zombies ei pawa ilia hile vaccine ki kapting le ita sa virus sim do theina ita sa hi factory khan hum hi do intin hi tia chumi him ho hi zombie hum ki su ding hi ati ahin aman athu sei a claim pa hi news media lin ho hi in chile doctor ho le khathimo adang dang hon jong conspiracy theory ahitin anaseyuvin conspiracy theory ititinga hele a theory that explains an events or circumstances as a result of a secret ploy by usually powerful conspirators akitin hichu ei pawa belam ta ale denga chu conspiracy theory ititing le
mi jing mi thim khanin thil kha chung changa aman adei dan thil kha chuto asu be theina dinga adi lauta hilchet na asim ti the hin azi chu Abdul Muhammad in a claim pen hi mRNA based vaccine kisim tuletun US Pfizer le Moderna vaccine hin aza ahin hi chu adi ahin ahi wanga aman a claim pa hi scientifically azong ahi thelo dan chu chomcha an explain o hetin Abdul Muhammad ela say hi ipidinga conspiracy theory tiu ham tile aman ase hi het thim theina di wa chu mi him hin genetic material ni akinen khan hi DNA khan hi RNA hi mihim i heding sahim i heding te ka na bong i heding zong i heding uicha i heding ipi i heding hi zongle DNA bo a hi a hin RNA hi lo a hin RNA che pi ham tile cells dang ho koma athu pule me hi je achu hi chicken chu achai pha no le ita sa songwai mangji thi pei ji a hin iti ham khana Abdul Muhammad in ase hi DNA based vaccine akun hile chun ichan ham khat geya scientifically azong adi na omding a hi ei wanga aman ase hi baseless bi ham approve lawa ase na pa scientifically azong hi thailo a hin azi chu RNA hi very fragile ti chu so thailo messenger me hi zewa hi ei ho ta sa hial na thading properties ama lo hi ze achu ama thu se hi Abdul Muhammad thu se hi Doctor ho scientist ho le khathim ho in say na wa chu conspiracy theory a hi in ata in zong ai thei pui atiu a hi na hi chule ka hin sei bangin Abdul Muhammad in a say mRNA based vaccine hi US Pfizer le Moderna vaccine in aza a hi in chule India hin akizang po in India akizang hi het sa bangwin Covishield Covaxin chule Sputnik V ahilou le Sputnik 5 ahin amo ho thum ki sim na jong aza chom chi hin chom lama sei dingin Covishield to Sputnik V hi viral vector based vaccine ahin chule Covaxin hin inactivated vaccine ti chu a virus athisa azau hin hitabang hi tangal jong le India in vaccine aza na chi Abdul Muhammad in asai vaccine hi akizang nai pon hi hisi chun COVID-19 vaccine ki kapji zombie ki suding ti hi anata san po hetin tu in I topic ni now thuthang anina anaveu hetin hi chu COVID vaccine ahen microchip tracking device a omen hisi hi vaccine maha ho magnet abi thei atiu hi in hi chi thu hi azau ham ata ham ti anaveu hetin news media lin ho in he chi chung changa hi ep asayam te anaveu hetin ama sa penin BBC news in he chi thu hi wholesale na anaya hile adi laudan head ovin ama ho in ep aziwam tile no your jab is not magnetic akitin he chu ep sai na ham tile neki kap chu magnet hi poi ativin chuta le India news min thangma ma Times Now 10 ep saiwam tile why claims that COVID vaccine contain magnets or microchips are false that scientifically a power leading vaccine microchip ahilou le magnet azawe ti hi zo ahi in scientifically azong ahi thei poetin tun in news media lin tam ta in hi chi vaccine na hen microchip tracking device ameti azaudan hezi ovin helchi na tam ta apisu kevin hizing jong le ho in iti hung ki pan ham tin yau cha anaveu hetin hechi thu hi Instagram account post akona hung ki thanga hi in account min chu keep_Canada_free akitin chu jong le hita banga magnetic challenge kiti viral video khat May tarik git chun Twitter a jong akimo in hiti hin social media dang hwa jong ana viral ta in a bol hon ang open no chipi ham tile Bill Gates kitipa Microsoft founder pa hin COVID vaccine mangcha mi him tam ta songa tracking device akoi gut hi ativin ahin Bill Gates mata in jong asei chipi ham tile hi chi thu hi adi hi pui tin bel tam pi ana seitan chule doctor hole le khathim ho in jong tam ta ve hi chi thu hi zo hi a hi pui ti hil che na ana piwin he thading in jong US
Georgetown University ana tongkhat virologist Angela Rasmussen kitinoin zong anahil chin ahitain tracking device hi ipitina ham etia hele beilam pena ihet diu chun intelligence ho khatin mi khat chu achina avana a namun ho ahet no mowa hele ata sa sungwa hi chi tracking device chip hi akoi pi ziu ahi in hi chi tracking device chip hin signal ahin thotna dinga chu electric circuit chile battery angain hichite ni electronic compound te ni angain hichite ni hi het bangovin battery zauna hi tui to ki ma hi in tua vaccine ho hi het bangova solution ngan atuya 1 ml zong thinglo 0.5 ml ho bo ki kap lut hin hichi atuya chu electric component hi zau thei him lo hin hizi achu microchip tracking device chu niau chakhat hi zongle electronic compound battery zauna hi je achu atuya ki kaplu theilo hi ti chu isei nong on tu nai cha zong chun ei hosunga hitabang vaccine ki kap zona nonga magnet abe ti viral video khat kanamoin hichi hi ei hon i het heal zi o hi in i ho thing hlang mi hon i het diu ka ta sanin hichi niaulaya ki chip kang kap ti hi kang zong khoi keng to ki be sa nom ting le ichel tham khat inu ko nei mei zong le be zinga hi in hi chi hi iti ham magnetic properties mi him ta chunga be thei hi covid vaccine masanga pa na jing sa hi in yaw lai ba coins ai lo le chandi pum ho zong ichal pang ho na ki be sa ji hi in chitei lo in internet dunga zong ve leu chun mi tam ta in hitabanga ka ta sa magnet o me ti prank ball na mi lep na spoon ham elo le adang dang magnetic properties ho he ata sawa akoi wa hitia chu ana umzi hi hi magnetic properties hi poi hi lo le surface energy zi me hiti improve no mo wa hi le tu ma zong na try theo hi in na ta sa chungwa chu powder ham khat no win lang hi lo le hi chi na be na ding wa chun powder ham khat no lo chun surface energy me hi le chun ki be loading hi in hi wanga magnet ta hi le chun powder nu zong lo chun imate loading be tho ding hi in hichi ka sei nom na chu hichi news media lien ho hi in chule doctor ho le khathim ho adang ho na sei na wa hichi covid vaccine na hin hitabang magnet zau thei magnetic thil microchip tracking device hi thei pon technology dungzu in zong scientifically dungzu in zong tu chana ding hin impossible thil khat hi ati oben hin tunin achunga isaite new covid vaccine ze zombie ki su ding chule covid ki kap na microchip tracking device a ome vaccine ki kap na maha magnet a be the ti hi azau ham ti I khol na wa hi chi thu hi ata he pun zo he ti I hetawin chule ka viewers hokoma ka hin seinom cha hi le tu lai social media post view wa ko na hi mitam ta in sum amu thei hi ta zi hin hi tabang viral news fake news mi ti za sa thei ding video ho hi hin sim ziu hi in hi chi hi ei hon imu ta san masangovin neo khat news media lin ho anasim ziu hitin im amha ko na imu ta ka uchan anamo ta san po hitin promo zong ana bol po hitin azi chu ka seinom na chu news media lin ho ga he thedinga BBC CNN ai lo le India sunga Times of India the Hindu ti ho alin ho he am ho ki kala zong hi ki te na sang ta o ma hen sumdam BP sengam hon zong reporters ho he muntina solva thutha collect dinga asolo hen hichita bang thupoi mo hi ata ahia hi le ei ho kom ahung lhon masanga amhon anazi masa deu ahin so masat deu ti yong chu beilam ta a he the hin amhoin ahin su lo a hi le chun thil khatwang adi lo hi ti chu I he theo hi in hi zi chun hitabang mi sulungling lau thei viral fake news ho hi adi in ei hon zong ken ka seiman a hi pu in
source ka hin pi hwa ko na zong hin na on pha do le na sim theu hi in azi chu hi tabang science lang to ki related ho hi a power le do ding hi ha sa zep zi in english pa khon aki chi zi in ken zong thim lo sa het kham sa ka hin explain hi in a detail in ki sele sa wa saw ki ding hin hi ze achu nang hon zong no on pha do le verified source reliable source ta san thei news media lien ho zong an viziu tin internet a zong fact check akiti in ata hi het theina hi cha zong kho belam ta e hon igin mo thil ho thulam leng ho hi khul ji theiwa hi in azi chu hi ta achunga I sei te new thulam leng ji te nya zong hi mi tam ta vaccine ki ka ngam lo lewa mi tam ta adip cha sa hi ti chu ka sei no min hi ji chun ai hon zong imo pu naw kha chu mi him khan hina imo pu naw kha chu thu adi lo ikimo pass lele ikimo forward sang win khul chil ze mo hitin hitabang pannabeya unnecessary mi khat gati za sa na theiding ei lo le I in hing in kompa hitabang thulam leng ho adi lo hoi anamo forward pu hitin adi in tula in thilzo si hi internet accessible hita in beilam ta ata hi azawa hi khol na thei inei tawin hizi hin chingthei ta in hin hu inaman divin ikiti movin magnet thu ya sei le win ke kap na nunga hi magnet qq hi lo childang na abe e kidang thowe zombie ka kisu be ri ta beta no at magnet za kya hi ke kap na muna phone jong be the chula ka hul sa ka in tin na man che chu jing beta munna be the muntina be the e kidang ta be sei hil sei walom le ngai dam khin thumin ka ki pai